Emang Serija ngomong tak karena dia bawa Serija bogoh kan aing. Itu sih coba aing ngaran abu kuna aya lope-lope jeung aya aran dia. Bener sih dia. Heuy Tan, ka dieu. Oke. Tan, budak Tan. Wipik, sabaran, dari baru David, lare amat. Ya, ujing lare amatnya. Coba masih Bayu. Hayu. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Assalamualaikum, Bay. Waalaikumsalam. Enon iya dak dari yang ngagangguan aing bae tumben-tumben anjing dari ka mah aing. Bay dengan si Enten si Rija tuh. Aduh, ada si Rija doang lewat kadinya aing mah kenyang tapi si Enten mah ka mana? Mas arek itu orang ulin Bayu. Hayolah hayu orang ulin bae. Lagi aing di imah rarehe. Hayu. Bagusnya dulu, Gen. Ya, main anjing. Ada aman. Duh, asli. Udah, Pen. Makana alam numpang dulu. Ten, ayo nak cerita. Yuk ke situ. Ten, tadi yang ketemu si Tia di sekolah. Oh, aku nanya gitu, gorengnya. Dan gitu pogo main kesel kaseta. Emang nak dijin keselnya aku nonjing ja sampai dia kesel kaseta. Kia cerita na, aing di sekolah ketemu si Tia ngomong ke aing. Dia bogohnya kasih Santi. Emang dia bogoh kasih Santi? Entahlah. Itu si Rija jeung si Enten. Tadi tuh yuk. Yuk. Jangan main ngobrolkan dia. Mega kill! Unstoppable! Monster kill! Biasalah Yanti, anak kuda. Anak muda. Oh iya. Dadanya tumben akur biasa nama hante aya naon ieu. Tengah ngebarudak tah tipaga tipugu kadoang jelangkung. Iya, ngomong atuh nyarembung amat. Terus dari kadieu nek naon? Ja, emang dia bogoh karena aing cek dia. Emang bener dia bogoh kasih Santi. Ih, henteu cek saing. Jujur bae sih diajak aing ngaranna buku dia aya lope-lope jeung aya aran Santi. Naon maksudna ja di buku dia aya lope-lopean jeung aya aran si Santian naon maksudna? Aing ge teu nyaho. Bikin buku catatan ke aing. Aing
Santian. Tuh kan engis ngomong lewat penulis gitu na buku aing. Terus geja aing minta maaf san gara-gara aing jadi salah paham. Ku aing dimaafkan. All troops deployed. First blood. You have slain an enemy. Spree. Mega kill. Menang di tare. Cantik nih terus. Oh ya menang yo. Victory. Oh. Yo, Menang. Hebat, kamu hebat. Jadi cacing seenten. Moal engi. Kami diajak tuh. Terus kita kadibe. Jangan diajak. Ayo nih, dari jauh ikut geger amat. Ya si Rija dan si Santi salah paham. Oh, salah paham. Nah, gara-gara buku si Santi. Gara-gara Balik ke seburin. Sekian ayo. Balik langsung. Ada galala. Angka galala. Betul benar. Baru kamarana. Ay, jadi itu baru lah. Balik. Kami kira datang dari aku maju. Mau